okuweereza omuntu ssente ku akawunti ye either ngali mu Absa Bank oba ngali mu banka ki endala. Aha mushomo ogu abantu abari mu bizinesi bagambirwa hakoresa emitimbagano na munonga okushikirira abantu batari bamwe na bamwe omu ihanga. Abantu ba bizinesi abantu nibatonga sente omu bankisi ndetse nkaronzi banga kusasura abo kwa sensitization okusomesebwa n'ukuki kandi kuba kugezeho ba banka biza batusomese batworeke bakiza bayi kampa bakora advertisement ya banka zabo bakika bataragaza bagenda baza kampara ukiko mu banka ubwo manager buzogo bikushobera. Aha mukoro ogu hiziraho abantu benje muri abashubuzi na n'abakuru ku rwego bitongora by'amani ho mu rembo abegisa abantu emiringo yo mutano ibakubasa kuza mu za business zabo kandi omurubo harimo Jacqueline Kansime Mwiza ushoborire icya leta romushomo gwabaho na n'emiringo ibabasa kwegesa mu abantu. Izabatatu n'umushomo gw'abashubuzi organizing aba Absa Bank bakwenda kureba abashubuzi ngere bakubasa ku bankinga nabo ebirunje biri mu bankinga na Absa Bank umushubuzi kwa kubasa ku kwetungura na n'ebintu bitari bimwe na bimwe kurwo mu Absa Bank kandi na bank ko kubasa kubayamba bakarebeka ngo business zabo ninga bari mu mataka abari mu insurance abakwenda kurga mutindo okuzagundi ibyo nanbyo bitwaturu. Winfred Sembatia hashoboriro ku Absa yambera abanya-Uganda hobo herukwatanisa n'ebitongore bindi. Has actually enabled e-commerce for different stakeholders, different customers, and we believe that if the customers are able to look beyond Ugandan market, they can use DHL services to improve. They can export their products, they are able to support them get international markets. Jacqueline yayongera yagamba aha kuchikweraho buri mushubuzi ho kutandika kora hamutimbagano. Abantu bashemerira oba mushubuzi wena ashemerera kwejumbira mu koragana ya social media birembe obo kushubira ko okuza timbagano itari yemwe na mwe kureba kango ba accessing obutare omunsi za heru nezitari muzimwe na zimwe. Kandi ahantu ho hiyarjirira kutera za banko muranga kwegesa abantu muri aba boda boda ibintu by'imitimbagano nabo batandike kujejunusa kwetungura. Hariho abashubuza abahanzi twanture harimo aba boda boda twantureba harimo aba youth twantureba harimo omuntu orukutandika arimo echo takachenjiri se chinkutero muranga ka bank bine kubanza bakagaruka bakija bakashomesa omuntu wa hansi kurga ground n'abantu bari mu cyaro ko abatabasa kwija mu shomo enjereyo kubasa kukozesa mu internet birebe oba social media kurebeka ngo ebintu byabo n'abantu abaheru batandika kumanya kandi enjereyo kubasa gukora e-banking obo ku banking senteze kurga let's say asimu ikagenda direct account. Basha kwa Betty na Ebare na Job Kato aha wa Sky TV agenshonga.